mengurangkan BMI ini, kita boleh kasih ubat. Kita actually ada ubat. Ini ialah ini ada pakar-pakar kawan saya untuk ubat ni lah. Sepatutnya menjalankan perubatan dulu untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Perut dia akan keluarkan hormon ghrelin ini. So ghrelin ini you akan rasa lapar. Dia untuk kasihkan rasa kelaparan. So apa yang saya buat? Forgot theory. Kita potong bahagian yang ghrelin bahagian perut kamu. So sama juga kita buat sleeve. Tapi daripada 5 meter kita pendek kepada 3 meter. Okay. So bila pendek kepada 3 meter, makanan boleh sampai ke distal ileum tu cepat. Dia akan naikkan GLP. So you ada satiety. So you ada rasa puas. You tak ada rasa lapar. So this procedure kita panggil laparoscopic sleeve gastrectomy with proximal jejunal bypass. Okay. Kalau short form ialah LPJB SG. Malaysian diet are not normal, sorry. Yes. Okay. We like nasi lemak. I like nasi lemak, but the thing is sekali-sekala boleh lah, tapi bukan hari-hari. Kalau hari-hari memang tak normal lah. Okay, so you kena makan lebih banyak protein. We have to agree. I think some Malaysians still don't agree. Obesity is a disease. Okay. They still think that obesity is a risk factor, but actually it's not. Obesity is a disease. Selamat sejahtera, saya Dr. Juwita. Hari ini kita akan bincangkan mengenai bariatric surgery, metabolic and bariatric surgery. So dengan kita surgeon upper GI tract. So Dr. Ngoh. Hai, apa khabar? Nama saya Dr. Ngoh, or you can call me NGO. And then saya seorang pakar bedah upper GI. So Mr. Ngoh is my surgeon before. So hari ini kita akan bincangkan mengenai metabolic and bariatric surgery. So kepada semua orang yang tidak tahu apa itu metabolic and bariatric surgery, hari ini kita akan tahu lebih mengenai surgery itulah, pembedahan itu. Please boss explain apa tu pembedahan metabolic dan bariatric surgery. Okay, so kalau kita tengok sejarah kat Malaysia ni kan, so pembedahan bariatric dan metabolic is actually started at wrong foot lah, I would say. Sebab dia biasanya untuk pembedahan ni yang kita tahu kita buat pembedahan ke bahagian perut dan itu akan menguruskan badan. That is the stigma lah. The stigma lah. Yang permulaan. Betul. Yang permulaan yang kita buat bariatric. But after selepas 50 tahun ini, kita dapati bila kita buat pembedahan metabolic atau pembedahan bariatric ini, kita boleh mampu mengurangkan penyakit-penyakit seperti diabetes, type 2 lah, betul. Hypertension, darah tinggi, dengan kolesterol, betul. Dan ada benda lain seperti OSA yang sleep apnea tu, betul. Dan satu lagi NOA, back pain, and even PCOS, polycystic ovarian syndrome. Ya, betul. Right. So kita tengok kita hanya melakukan pembedahan metabolic dan bariatric ini akan mengurangkan kita panggil penyakit-penyakit tidak berjangkit kat dunia inilah. So I hope I didn't too long. Betul, correct. So I think because a lot of people have that misconception lah. Yang bariatric kita hanya buat untuk menguruskan berat badan. Tapi sebenarnya bariatric kita boleh buat untuk kurangkan isu lain juga seperti bos dah cakap, diabetes, hypertension, kolesterol, OSA, PCOS. So a lot of things that we can control. Betul. So kalau untuk surgery ini, so surgery ini biasanya siapa yang layak? Basically, satu ialah siapa yang layak tu kalau kita tengok guideline Malaysian obesity guideline, kita tengok yang layak untuk mendapatkan pembedahan metabolic dan bariatric ini kita panggil MBS lah. Okay, kalau kita layak untuk mendapatkan MBS ni, di mana kalau kamu ada penyakit, salah satu penyakit, maksudnya yang seperti kita cakap tadi, kencing manis, darah tinggi, PCOS, OSA atau NOA, okay, makna satu, you tengok body mass index atau kita panggil indeks jisim badan. Okay, body BMI ni
kita kalau kamu lebih daripada 32.5, kamu sebenarnya sudah layak dengan atau kalau tak ada penyakit lain 37.5. Okay. Right. Tapi ada caveat dia. Caveat dia ialah dia sepatutnya menjalankan perubatan dulu. Okay. Untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Aha. Sebab untuk mengurangkan badan berat BMI ini, kita boleh kasih ubat. Kita actually ada ubat. Ini ialah ini ada pakar-pakar kawan saya untuk ubat ni lah. Ya betul, ya betul. Endocrine. So we have untuk kalau hanya untuk menguruskan badan saja, kita ada treatment lain. Tapi kalau untuk MBS, kita buat sebab kita ada masalah berat badan dan juga masalah penyakit yang tidak berjangkit juga. So kalau macam ni, so macam bos saya cakap tadi, so kalau isunya macam diorang ada masalah tidak berjangkit dan juga masalah berat badan, so they can really opt for an operation. Yes. Ya. Okay. Betul. So kalau macam operation ni lah bos, sebab dengar operation je kita akan rasa sangat takut. So but actually it's quite a very safe procedure. Kita akan kata, that's why kita kata risiko. Risiko pembedahan. Sebenarnya kalau kita buat MBS ni kita tidak buat secara pembedahan secara incision yang besar. Betul. Biasanya sepatutnya kita kena buat laparoscopy. Laparoscopy maksudnya keyhole lah. Kita masuk kamera kat dalam. Kalau untuk cara saya buat, sebab banyak surgeon mereka buat cara-cara lain. Kalau cara saya buat 4 lubang saja. Itu actually lah standard lah. Ada doktor juga boleh buat 3 lubang, 2 lubang, but that is up to them. Alright. So berapa besar lubang tu ialah 1 cm 2 lubang, 2 lubang 1 cm, 2 lubang 5 mm. Itu sahaja. So pasal tu kita cakap ada small incision. Small incision. Betul. So kalau macam types, so we have 3 types as far as I know. So kalau can you please tell us more on the 3 types of operation that you'll do? Okay. So dia kata 3 types. You are saying about gastric banding. We have gastric banding. I see. Buat Dr. GV cakap 3 types of gastric banding. Betul. Sleeve. Yes. Dengan RIGB lah. Betul. Dengan root and wide. Sebenarnya I would say dia bukan types, tapi dia ialah cara. Betul. Cara dia membuat. Sebenarnya dia banyak. Kalau dia ikut gastric banding semua ni, you can boleh longgokkan kepada 2 sahaja. Dia ikut mekanisme. So mekanisme, the first mechanism is mechanical, then another one is hormonal. Okay. Hormonal perspektif. Kalau kita tengok mechanical perspektif, maksudnya kita boleh buat restrictive. Restrictive maksudnya kita kecilkan perut. Itu yang di mana gastric banding nak masuk. And then another one is sleeve. Betul. Sleeve gastric, dia akan masuk kat bahagian sini. So ada satu lagi kita panggil malabsorption, malabsorptive. Maksudnya sebenarnya kita punya usus kan panjang kan. Betul. So kalau kita nak cernakan makanan, kita kena ada enzim. Enzim badan tu dia kena campur dengan makanan. So itu makanan sahaja boleh diserap. So apa yang kita buat ialah nanti dia akan pasal diagram dia akan makanan dengan enzim tu dia melambatkan, maksudnya dia pendekkan sikit dia punya bahagian usus tu. Itu akan jadi malabsorption. This is your root and wide gastric bypass. Okay. So that is secara tradisionalnya yang mechanical ni, this is one school of thoughts. Another school of thoughts in di mana yang saya praktiskan is hormonal. So kita hormonal, kita ada foregut theory, kita ada hindgut theory. So foregut theory is actually nothing, is just that kita tahu bahawa kat bahagian perut dengan usus boleh mengeluarkan hormon. Okay. Yang hormon, kita hormon ni ialah untuk control kan. Kita macam the best hormone is insulin lah. Yes. Right. Okay. Sebab hormon insulin daripada pancreas, dia bukan daripada usus. Yeah. Right.
So kalau tak ada insulin dapat diabetes. Betul. Right? Tapi kat perut kita ada hormon ghrelin. Betul. Right. Ghrelin ni hormon ni sebenarnya dia bila perut tu kosong. Bila perut tu kosong, perut dia akan keluarkan hormon ghrelin ini. So ghrelin ini you akan rasa lapar. Ya, betul. Dia untuk kasihkan rasa kelaparan. So apa yang saya buat? Forgot theory. Kita potong bahagian yang ghrelin bahagian perut kamu. So sama juga kita buat sleeve. Tapi yang tadi mekanisme restrictive tu, kita buat sleeve tu, dia hanya terfikir tentang dia kurangkan ruang perut. So that pesakit tu dia bila dia makan dia tak dapat masuk lagi sebab dia punya perut kecil. Tapi kalau you tengok kat perspektif hormonal, kita keluarkan ke punya perut. Kita ada cakap berapa persen? At least 70%. Kenapa 70%? Sebab 70% ghrelin tu tak ada. Yes. So bila kita tengok, that is the best ratio. So bila kita keluarkan 70% of ghrelin tu, dia bukan tak ada rasa lapar. Dia ada rasa lapar juga, tapi dia rasa lapar yang sepatutnya. Ya, betul. So you tak makan sebanyaknya. Saya tak banyak sebab you tak lapar. So you tak makan. Okay, that is forgot. So the last one is high gut. High gut ni sangat special. Pernah dengar GLP-1? Yes. Hormon GLP-1 is actually glucagon-like peptide 1. Betul. Hormon. Hormon ni kita tahulah ada satu company kan dia cucuk kan. Artis-artis suka cucuk kan. Tu ubat kurus lah. Betul. So hormon ni GLP-1 dia sebenarnya dia dikeluarkan kat bahagian usus the last one. Kita panggil distal ileum. Yang kat the last punya usus tu, bila makanan yang kamu makan, yang makanan tu dia masuk ke dalam usus tu berapa cepat. Kalau dia cepat sampai, GLP tu akan naik. GLP ni dia kasih rasa kepuasan. Kita panggil, bahasa Inggeris kita panggil satiety. Yes. So bila you ada satiety, you tak rasa nak makan. So apa yang kita buat, I think the best for now kat dunia ni sebenarnya ada dua saja. Forgot high gut. Bukan, forgot high gut is as a theory. So apa yang saya buat ialah intestinal bypass. So apa yang kita buat, dia tengok usus kita sebenarnya 5 meter hingga 10 meter. Setiap orang lain lah. Okay, biasanya dalam 5 hingga 10 meter. Tapi sebab kalau usus kamu lebih 5 meter, you punya GLP akan rendah. Sebab dia punya transit tak sampai. So what we do is, kita pendekkan kamu punya usus. Kita bypass. So daripada 5 meter, kita pendek kepada 3 meter. So bila pendek kepada 3 meter, makanan boleh sampai ke distal ileum tu. Cepat. Dia akan naikkan GLP. So you ada satiety. So you ada rasa puas. You tak ada rasa lapar. So this procedure kita panggil laparoscopic sleeve gastrectomy with proximal jejunal bypass. Kalau short form ialah LPJB SG. So ini procedure yang saya akan lakukan kat hospital saya lah. So after explaining the pembedahan, cara pembedahan and all, so most of the time apa side effect ataupun risiko yang patient boleh hadapi? So side effect yang kita biasa nampak lah buat operation ni, sebenarnya ialah satu, pesakit ni dia tak faham. Dia tak faham apa itu bariatric sebelum dia masuk buat operation. Dia macam saya jumpa doktor, saya nak buat operation, saya terus buat operation. That is actually not so good lah. So apa yang sepatutnya, you kena at least jumpa dietitian dulu, lepas tu jumpa physical coach untuk exercise. Cara makan, cara exercise kena betul dulu sebelum kamu buat operation. So side effect dia tu sebenarnya datang daripada situ. So kita boleh divide side effect ni kepada jangka pendek dengan jangka panjang. Short term and long term lah. So short term ialah masa buat operation dalam 2 minggu macam tu, in around 2 weeks. Satu, of course, kita buat operation memang ada risiko. Risiko apa? Pendarahan, infection. So dia boleh, sebab kita bypass. Kita cantum usus. So bila you cantum pipe kan, mungkin dia akan bocor sikit. Tahap kebocoran untuk bariatric ni sebenarnya 0.5%. Tapi 0.5% ni kita kata macam tak banyak, tapi kalau sendiri kena, you rasa kenapa saya kena. you get what I mean? Yes. So itu short term. Alright. So ada lagi dalam beku, DVT, deep vein thrombosis. Yang paling
takut ialah pneumonia, jangkitan paru-paru. Okay. That's why sebelum buat operation, kita ada team untuk ajar pesakit macam mana nak buat breathing exercise. Yes, you know. Betul. Okay. Jangka masa panjang pula. Long term there's a lot. Like Okay. long term biasanya dia tak datang selepas operation. Lepas 3 bulan, 6 bulan, you rasa okay, happy. Oh, you sudah kurus, you sangat happy. Betul. Alright. Tapi lepas 18 bulan, Okay. that is the magic number. 18 bulan. 1 tahun hingga 18 bulan tu, magic number ni, ini akan ia akan dapat malnutrisi. Yes, betul. Malnutrisi maksudnya mungkin garam kurang. Mungkin juga dia kurus, terlalu kurus. Sampai dia tak ada selera nak makan. Okay, walaupun risiko ni actually is quite low lah, maybe in 10 to 20%. Tapi sebab problem dia, ada kebanyakan orang lepas mereka buat operation, sudah 6 bulan, dah kurus dah cantik dah happy dah, tak ada kencing manis semua tak ada dah, tak jumpa doktor dah. That is the problem. Okay. That's why we couldn't catch it. We couldn't. I think 10 to 20% is underestimation. Ada satu lagi anemia lah. Anemia maksudnya sel darah sel darah merah. Yeah. So itu is another one thing lah. So semua benda ni sebenarnya cara pemakanan saja. Okay. So bos, kalau macam tadi bos cakap kekurangan nutrisi lah. So nutrition yang kekurangan boleh menyebabkan anemia because we are lacking zinc. Zinc, magnesium causing anemia. So kalau nak prevent kekurangan nutrition, apa yang mereka perlu buat? So that's why bila kita kata anemia tu, biasa zinc dia betul, tapi ada juga orang kata sebab iron. The way I see it bukan sebab iron. The way I see it bukan iron sangat. The way I see it is actually protein. Okay. Problem dia ialah kita tengok sel darah merah. Mungkin technical sikit lah sini. Ada hemo dengan globin kan. Yes. Alright. Hem tu ialah zat besi. Betul. Globin ni sebenarnya protein. Tapi biasanya kita hanya tengok besi saja, iron saja. Iron saja. Alright, sebenarnya globin tu pun penting juga. Kalau tak ada protein tak cukup, tak ada hemoglobin. Okay. So itu yang akan menyebabkan anemia juga. Another one thing is micronutrient. So that's why kita sebelum buat operation memang kita kena ada team dietitian yang bagus. Yang dietitian yang tahu apa bariatric surgeon nak. Apa GI surgeon nak. Okay. So bukan kita yang nak, pesakit yang perlu. Betul. So biasanya kita makan ikut ialah sayur kena banyak, okay, tapi protein tu kena lebih banyak. Berapa banyak? Dietitian akan cakap biasanya saya kasih 1.5 gram per kg ideal body weight per day. So ini yang kena sangat teknikal dah. Ini kena dietitian akan kira. Dia akan tolong kirakan. So biasanya kalau you makan let's say protein lain macam protein ialah ayam, lembu, telur, tofu okay, and lain-lain lah, ada banyak jugalah. But one thing is tak cukup. Memang tak cukup. So kebiasanya sebelum operation dan selepas operation mungkin you kena minum polymeric. Yeah. Okay. Saya tak suka guna perkataan susu lah. Okay lah, polymeric. Sebab dia bukan susu lembu. Okay, betul, polymeric. So Okay. I still remember we used to have a lot of those. Yeah. So okay, so that's why sebab ramai yang bila kita cakap the purpose of the susu, the polymeric is mereka tak faham. So sebab mereka hanya faham dia kena minum susu sebab dia tak boleh makan betul-betul lagi. Tapi the purpose of it is actually the protein, the nutrient yang kita bagi. Kita nak supplementkan dia. Betul, supaya they don't have lack of nutrition. So boss, like what you said just now, so besides polymeric, what else can we give them? The thing is polymeric ni dia formula susu formula ni dia semua sudah cukup dah. Dia 100% nutrisi. Tapi brand apa yang kena guna tu itu yang kepakaran dietitian. Sebab setiap brand dia lain. Dia ada protein ni tinggi, ada yang ni gula dia rendah, ada yang fat tinggi, fat rendah. So that's why dietitian is very important in the team. Okay. Yeah. Alright. So selain dari polymeric, of course you nak makan natural food,
Okay, let's say satu example lah, sebagai contoh. Seorang, let's say ideal body weight dia ialah 70. So 1.5 is already maybe 90, right? 90, 100. Okay. Yeah, around 100 lah. Around 100 gram. So Okay. kalau 100 gram, satu pam ayam paling banyak lah pun kasih kamu 20 gram saja. So kalau you nak 100 gram, satu hari kena makan 5 pam size ayam. Memang tak akan dapat, memang tak akan achieve. That's why you perlu susu untuk gantikan, untuk supplement kan. So the purpose of the susu is for nutrition, tapi untuk pilih susu mana we need the dietitian. Sorry, susu mana? Yeah, which susu to drink. Susu mana yang sesuai untuk patient, yang tu datang daripada kepakaran dietitian lah. Kepakaran dietitian lah. Of course lah, kat dalam ni saya tak boleh cakap. I cannot say the brand. But you know what brand I want. I know. So just now boss, you said about 18 months where you see the side effect. Kita akan nampak side effect 18 bulan. So kalau katakan kita buat pembedahan, so dalam berapa lama kita boleh tengok pemulihan, recovery period? Pemulihan maksudnya back to work ke? Yeah, back to work, back to having your own normal life lah. Okay, so biasanya kata normal life, you must understand this, you know. Sebab hormon dia asyik lapar. Betul. Dia lepas dia makan, dia tak ada satiety, dia tak puas. So sebenarnya sebelum operation, dia punya lifestyle, I'm so sorry to say that it's not normal. So it's actually not normal. So back to work, yes. Maybe back to work in 2 weeks. Dalam 2 minggu dia boleh balik dah. Biasanya kalau kita buat, macam saya buat kat Taiwan kan. Saya buat operation post-op day 3. Hari ketiga boleh balik dah. Then pesakit ni dia tak akan ada rasa nak makan. And of course kita ada diet yang special untuk dia lah. That one will be around 2 weeks hingga 1 month, depend orang. Biasanya dalam 2 minggu tu dietitian akan ajar, mungkin you minum dulu the first week. Biasanya the first 3 days you air saja. Okay, air apa dietitian akan ajar. That's why you kena ada team. Dia bukan kata ada doktor boleh buat, then boleh buat dah, tak ada. Dia memang kena ada satu team yang besar. Okay. Then biasanya dia akan slowly go up lah. Slowly go up, then in the end you boleh makan whatever. But one thing is, you must understand this Malaysian diet are not normal sorry Yes. Okay. We like nasi lemak. I like nasi lemak, but the thing is sekali-sekala boleh lah, tapi bukan hari-hari. Kalau hari-hari memang tak normal lah. Okay, so you kena makan lebih banyak protein. Untuk karbohidrat kena kurangkan sikit. Okay, so the purpose is to naikkan the protein level and to reduce the carbohydrate to maximum your nutrition level, because masa tu you cannot eat so much. So you need to maximize your nutrition in that way. That's what. Okay, so boss, kalau lepas okay, example in 2 weeks time after the pembedahan, you are back to work, you are back to normal life lah, let's say. So kalau lepas tu berapa lama follow up kita kena buat? Sebab biasanya kita cakap pembedahan is quite scary, and then because kita akan fikir pasal saya kena follow up, you know, that thing is still there. So kalau macam tu, how is the follow up? Okay, one thing is this follow up. That's why bila kita dah bakat private kan, kita kena fikir juga tau, kita ada cukup modal tak nak buat follow up. Kalau tak cukup modal nak buat follow up, you have to consider follow up ke KKM, I mean kat kerajaan. Right? So another one thing is this thing, follow up is lifelong. Dia memang kena lifelong. Sebab as I said, malnutrisi ni dia akan happen after 18 months. Saya pernah jumpa after 3 years juga. After 3 years ada malnutrisi. Sebab is habit lah kan, tiba-tiba dia pergi makan, you know, I would say rubbish, right? Don't say I would say this one calorie, banyak kalori, okay? So that is why bila dia pergi makan lebih banyak kalori, itu yang dia malnutrisi datang balik. So dia kena maintain the follow up post op, actually peri-op lah, maksudnya pre-op yang dietitian ajar tu. Dia kena follow up lifelong. So follow up biasanya first week saya memang akan nampak tengok. First week tu actually nak tengok luka.
Nak tengok dia okey ke tak, dia cara pemakanan betul ke tak. Okay. Then lepas tu first month. 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. Okay. Right? Lepas tu 6 weeks, 6 months. Okay. 18 months, then lepas tu 24 months, maksudnya 2 years, lepas tu yearly. Oh, yearly. Tapi follow up bila boleh stop, lifelong. Okay. Sebab one thing is MBS ni dia baru. Betul. Dia less than 100 years. So that's why kita pun tak tahu apa betul-betul long term punya follow up punya problem. Kita pun tak tahu. So that's one thing. I would like to introduce something. Can. Right. Of course. So kita tengok kita bila kita kata buat MBS kan, kita nak kurangkan berat badan. Actually kita bukan nak kurangkan berat badan. Berat badan ni overweight. Berat kita actually ada 4 lah. Okay. Satu ialah you punya fat. Okay. Kedua, you punya muscle, otot. Okay. Ketiga, you punya tulang. Keempat, of course, air lah. Yeah. So, air dengan tulang biasa sepatutnya statik lah. Okay. Sepatutnya statik. So, the problem ialah muscle dengan fat. So, kita nak kurangkan apa? Kita sebenarnya nak kurangkan fat, lemak, bukan muscle. So, kalau kita tengok overweight, mungkin dia kurang berat badan tu, mungkin bukan sebab fat. Actually muscle. Dia menjadi ada satu term medical kita panggil sarcopenia. Sarcopenia maksudnya muscle tak cukup. Betul. So that is the problem. So bila you nak pergi buat MBS, please do a BIA. BIA is Body Impedance Analysis. Okay. So dia actually satu mesin. Dia nampak macam weighing scale. Actually it's not. Yes, I've done that before. Okay, it's not a weighing scale. Okay, kalau you pergi gym kan, ada. Selalu ada. Ya, selalu ada. Why? Sebab kita nak ukur body fat dengan muscle. So setiap kali follow up, you kena buat BIA. Okay. So kalau hospital atau klinik itu tak ada BIA, I don't think it's right. But that's me lah. That is me lah. Maybe other doctors think differently. But I would like to introduce this sebab kita boleh tahu body fat yang turun yang akan mengurangkan comorbid. Betul. Yang kencing manis, darah tinggi tu kita boleh tak payah makan ubat sebab body fat turun. Tapi kalau masa turun, susah. Actually, you have weakness. That's why. Yes, it's difficult to build your body muscle. You know. So if like that kind, the follow up is going to be lifelong. So other than the 1 yearly lah, boss. So if they are going to maintain quite well, like boss said, after 3 years also there was someone with malnutrition. Okay. So if they know what they are doing, if they have enough knowledge, so it's just 1 yearly then. Yeah, just 1 year enough. Okay, so every year you just come meet. And if you come me and say hi to me, and then I say yes, you are very good, you are a good boy or a good girl. Okay, very good. Okay, see me next year. Okay, and that's good. Okay. Okay, boss. So for the last question, kalau if anybody who is interested and who's having problem like obesity and also they have comorbid problems, so how are they going to approach the doctors to do this surgery? So dia hanya boleh hanya cakap dengan doktor yang let's say klinik kesihatan ke mana-mana kata saya nak jumpa doktor untuk membuat MBS atau nak jumpa doktor buat bariatric surgery. Okay, kat Malaysia ni I think I'm allowed to say this in KKM, at least kat kerajaan ada 6 center yang memang buat sebab bariatric kat kementerian hanya upper GI surgeon yang buat sebenarnya. Betul. So ada 6 center, satu ialah kat Johor ialah HSA dengan Keluang HEBHK, kalau kat Central Klang Valley IKN Institute Cancer Negara, walaupun kata Institute Cancer tapi apa GI kat situ okay, new information. Never knew, right? That's why we have to tell. tell. So Central kat IKN kat North Utara ialah HPP Hospital Pulau Pinang. Then kalau kat Sabah ialah Queen lah. Kalau kat Sarawak ialah HUS lah, Hospital Umum. SNZ Kuala Terengganu actually
will be coming soon. It's coming soon. Oh, okay. So kalau seseorang nak perlukan ada masalah berat badan and then the comorbid problem also, so all they have to do is refer themselves to any doctors and to be asked referred to upper GI surgeon. Actually, any upper GI center you boleh walk in je. Oh, iya ke? You can just walk in, kata saya nak MBS. Boleh juga. Oh. We have made things very easy already actually. The referral pathway is very easy. Okay. Yeah. So it's usual lah boss, ED or JPL surgery, then to gastro. Sepatutnya lah. Sepatutnya lah kan. Anything else boss? Would you like to add anything else? I hope the one thing is kalau kita tengok guideline, I mean untuk kita kata National Mobility Health Survey, okay, di 2023 itu yang paling latest lah. 2024 sorry, dia paling latest. That one kita dapati bahawa BMI more than 25. Alright. Sekarang kat Malaysia ni 2023 punya data is 54.4%. Oh. You tahu kat US berapa tak? I'm going to assume more. No, US 46 only. Oh, Malaysia. Malaysia 54.4%. Yes. So that's why obesity ini ialah satu we have to agree. I think some Malaysians still don't agree. Obesity is a disease. Okay. They still think that obesity is a risk factor, but actually it's not. Obesity is a disease. Okay. WHO sudah kata dah. Obesity is a penyakit. Oh. Obesity bukan satu risiko. They saying why they say risiko sebab risiko mendapat masalah hypertension, diabetes. Actually, that is metabolic syndrome. So that's why I would like to tell everybody, yes, gula kurangkan, exercise banyak-banyak. Kan kalau rasa susah sangat, it's not your fault. You know why? Because it's a hormone. Yes. Okay, then you can come to me, then I take out the hormone for you. Okay. I know you make it sound so simple. Yeah. Okay, thank you so much, boss, for coming today. I think we learned a lot, so it's really nice to see you again. Okay, thank you so much. Okay, bye-bye.